Dobrodošli u YouTube kanal koji se zove Senzacija. Ovo je premijera. O čemu se radi? Imamo najbolje i najgore od interneta. Mi smo gledali internet da vi ne bi trebali i skupili smo to u ne znam koliko minuta će ovo na kraju biti, pa najbolje da krenemo. Tijekom ove emisije pratit ćemo razvoj lubenice po pokretnim škalinama, stepenicama ili na srpski stepenicama. Sad ovako, za one koji nisu pratili, Game of Thrones ima 5 sezona, ovo je sad 6. Možete se slobodno sad uključiti, jer glavni neprijatelj, zombi koji dolaze već 6 godina. To su neprijatelji koje bi svako poželio. Ledeni zombi, za one koji ne znaju, su neprijatelji protiv kojeg će se zmajevi u Game of Thronesu potući. I još nisu nakon, koliko je to, 6 godina. A ti još nisi došao ni do zmajeva. Mi 6 godina čekamo da neke mekinje budu. Ovi zmajevi u Kini već od 9 mjeseca rade sa 6 godina. Recap 5 sezona, prva sezona jako puno seksa, ubijanja, druga isto, treća isto, četvrta isto, peta isto. I u svih 5 sezona imamo, ja ne znam kako to mogu reći, pošto imamo klinice koji gledaju, bracu i seka iz jednog dvorca se jako vole, baš se full vole i onda dobiju još više braca i seke. I ono što je svih zanimalo je da li je Jon Snow živ, da li je Tyrion malen. Spoiler, je, malen je. Jon Snow je živ, za sve one koji nisu gledali, žao mi je ali prošlo je već po ure, možemo reći. Jon Snow je živ i oživio je na pravoslavni Uskrs. Jon Snow je Srbin. Što je okej, Winterfell je Vojvodina i to ima malo veće objašnjenje zašto brada i zašto vukovi. To znači da je u biti nije Jon Snow, nego Jovan Sneg. Jovan Sneg. Oživjela ga je, kako se zove ova vještica. Dakle, ovo je Melisandra kad se sredi, ovo je Melisandra no filter, no make-up, hashtag I woke up like this, hashtag prvi u tramvaju, hashtag dignite mi se mladi gospodine. Znaš što mene zanimalo? Oni umirovljenici, jeste skužili ona kolica što nose sa sobom? Di to kupiš, stari? Di to kupiš? Kad ideš u penziju, to dobiješ pošto. To je nasljeđe. Je čudno što ovaj video mene malo napalio? Je, čudno je. Jako je čudno, Šariću. Najveća laž koja je pogodila svijet proteklih nekoliko mjeseci je Panama Papers. Što se dogodilo? Ljudi sa jako puno novaca su sakrili jako puno novaca. Što to znači danas? Ama baš ništa, jer mi nemamo uopće ni ama baš, a ne ni novaca. Uglavnom, ovo je Panama i ispala je da je to najveća globalna laž. Ono što vi svi ne znate da smo mi ovaj tjedan saznali da je ova karta najveća laž. Ne Panama, karta. Cijela karta je iskrivljena i mi nemamo dojam u biti koliko su neke stvari velike baš zbog te karte. Na primjer, ono što niste znali da je Afrika veća od Grenlanda, Afrika je veća od Islanda, Afrika je veća od paprike, Afrika, to je moj džir, Afriku voli cijeli svijet. GoPro-evi se danas nalade svugdje. Moj ukro, soba u vožnji. Sir, I need your sob. Please come with me. Je li to konj ili sob? Konj. Sob, vrati snimku. Bio je son. Daredevil, beta verzija. Najveći eksperiment u povijesti čovječanstva, CERN, sudrač čestica, tamo gdje otkrivaju gravitacijske valove Einsteina i crne rupe i nove dimenzije, je stao. Šteta 400 000 000 nečega. Zašto? Jer je lasica pregrizla. Jer je lasica pregrizla kabel. Pa ne mogu reći pregrizla. Zato jer je lasica, mala životinja, pregrizla kabel. Je se ikad dogodilo da jedan tako jako skup i veliki eksperiment neko zaprekne tako da uleti kroz malu rupu i razjebe sve? Da.
Da. Pozdrav Lasici, gdje god da je, ti si naš junak tjedna. Ti si naša životinja. Šut za 3 i je! Izbijena zuba, 3 izbijena zuba. Osim gluposti na internetu imamo stvarno ljude koji se potrude. Dakle, ovaj video kogod je napravio svaka čast. Znači, ovo su 36 sati rada da bi se majica potukla s drugom majicom. Bravo, frajer. Ekskluzivna prava UFC meča koji se nedavno održao u Zagrebu. Senzacija nema. Ali imamo ova dva zeca kako se tuku. Let's get ready to gulaš! Snjokin. Ljevi je pobjedio. To je to, došli smo do kraja. Napravili bi mi i dužnu emisiju, ali internet ne podnosi duže jer kao 9 minuta, ko ima vremena za to? Tako da vidimo se sljedeći tjedan, pokupit ćemo najbolje od interneta. Do tad! Subscribe, kliknite subscribe tako da nas možete pratiti, tako da nam možete slati. Ovdje je isto neki link koji kliknite i ovo sve što vidite je omogućila Senzacija. I hvala puno Senzaciji na tome, mi smo jako zahvalni. Da nema Senzacije, ovaj čovjek bi bio gladan. Pogledajte ga. Dajte mu klik, dajte mu like, dajte subscribe. Reci, aj subscribe-aj se. Aj subscribe-aj se. Ali reci puno, aj subscribe. se. Hvala vam, vidimo se drugi put. Može ići. Obećao sam i montažeru da ću baciti puno vatre, pošto on voli montirati vatru. Aj sad ne gori. Gori, brate! Gori!